Na narua akirikuria mwana ndagitari ni akwariria thina ya bacteria chekiu. Iji ni thina iria ithairwa mono ikimenyekana ta food poisoning na ithairwa ikigwata ana mono riria bari into biria bitiagirite. Ni agutara muciari gukonie thina iji amwe na kiria ombekia kuona kiri mwana kenda akamenya ari na thina iji. Twariria mantu jegie bacteria chekiu kana iria utherana baria into fulani bakagia gintu gitawa food poisoning kana no tuchieta inya bacteria chekiu bacteria chekiu kana food poisoning ni aruthara mwana oku na arire gintu gite fresh either yogurt, cake, chips, sausage, samosa, andazi into jabiu yo mono bireta irahana gintu gitawa food poisoning kana bakage infection chekiu na nkenda kuga ujo that natomba kumenya mwana okwe na bacteria chekiu kana na food poisoning. Number 1 ukethera mwana okwe kara kiuga mam tumbo. Number 2 kethera mwana ikara kitaikaga. Number 3 mwana kara akianja kundairia. Number 4 kethera mwana no karati kwenda kurea. Number 5 no ethere mwana okwe kara miruki kiujura na akiwa kara akimba akiu. Number 6 ukethera mwana aikara akiuga na umwa na kichwa ana baba nene. Number 7 ukethera mwana kiukia kara kiruma. Number 8 ukethera mwana otukwa mami very restless. Number 9 ukethera mwana oku aikara eta kioroke bakinunka mono. Now teenage na ina yumanaia teenage mono toga mwana keja kutharite into bit fresh ino akauma na teenage bonge na bu ni mwana keja kwithirwa aitumare into ja minyonyi na tukombe tura tuthatu na tukutho tuthatu au na ndenda gwira mutegeri okwatiri please minyonyi na tukombe turia tutigane na tuburu itu one of the causes ile gutumana betu bethwa thina cha infection chekiu kingi nakio kireta thineji gukara tugika uchugo thamosine gwikira uchugo mwana orugire rukire bwa tinda thamosine au kinya unireta infection bangi ukajukirio biaku ugekira ndishine o tindishi bia karau kunikite the onde jo biro ketha ibigandire abia nenkeria mwana bacteria kana infection chekiu amano kwatura kuthangika au kumbe thina niu so ndingienda kuga atiri kaja kuthau mwana kwena symptom emwe iji mwike sibitari nathithwe kithimi athirwa kithimi daktari akakwira thwane othineu na akwira thwane othina tukethwa twina akaewa ndawa na treatment kuma akaewa the best treatment. Kwa please katutegere ni manto jo theru kireana betu tutegere ni bira tuba tutegere ni na tubita tutegere ni nyaiba oba kujeta nabyo kingi nakyo kenda kwira mutegeri okwa ujo kigera kyo gituma mwana ethore na thina jaiji na sana ni arokethera mtu agurire etho for example nyama weka fringine chiathiria kiumia kimwe kana biumia biiri na rimwe stima ichukara ikiura ikeja ikaura ikeja na ukethera nyama ile oruga ukarumia mwana tigenda kuga ujo parabena na baba nini kuranya mero uije ukarugira mwana oku on daily basis bangi bakajukia bagekete ma fringine no itema ribadirite kurugo ntukuyu na tukathiria story yu bangi bogeka matumbo fringine no matumbo jage kwa fringine matumbo jarugo the same day na tuthirania story yu itema ile rugo ntukuyu na tuthirania story yu mantu jokara tugeka into bi fringine matema kwa tinya matema akigintu kionde wona iginto bia kiu bia ng'ombe bia kiu kana bia mburi bia kiu either mauri mpigo matema matumbo piu bionde bitabathego ikawa fringine birarua nao no biu agura rugo ntukuyu ituthirania manto jau othaiji kingi nakyo kireta thina ije mono ya food poisoning kana bacteria chekiu ni ana gukaraba ile ja mono cakes ango kethera rimwe na ndi to cake tumwe twakarire ndukene gitari raja ukethera bingi na bio tutikomenyina cakes imwe ikurugirwa mwana ikiria
aka contaminated mwana area kuma akambiri kwaro na gutaika na kuma umwana oria akeja kwitha kiukia nandi kina issues nyingi bamwe bakarabigura na ndawa cha minyo ukona na ata mwana ku ate kubua ko please mikeche bitari daktari athithie ithimi one tha mwana ku kena thineu na kuma ukomba gutetheka na mwana uyu ayo ndawa ira chi batikirite agakara bwega.